بسم الله الرحمن الرحیم. یلی تماشاوانا امیر بحثا وان زلاما بکن که 10 حپیده که وان هنه، 3 حپیده که وان هنه، یا خود 4 حپیده که وان هنه. ام بحثا وان بکن که خودت حقی فیادا دبیت چه که شرط چیه که انسان به حقی ذاتر پیده کرا بزوجه. ام بحثا وان بکن لها دینی اسلام دا زلامه که به 10 حپیده کرا بزوجه، یا خود 3 حبارا، یا خود 4 حپیده کرا به هفرا بینه. بیا قونی که پر حساسه، پر چیزگی که زراوه، یعنی چکی عدالت خوازد نباونده. نه شرط اسلام یک جیجی عدالت، حق، حقوق od اسلامیت دا ان زواج خوش که زلام به پیده که کرا بزوجی حتی خوب هفره در باس بکن حتی خوشه. اما دینی اسلام دینه که فریه، دینه که حتی نیکو دنیا ها به وچا هیه، اینکه تشتا فکریه رب عالم آیت نازل کریه و جمرا ری نشان ده. چما مثلا ام بیجن زلام کاره بده پیده کاره بزوجه، یا خود سیاره بزوجه، یا خود کنگ کاره بزوجه، او جی چما وی قرالی هاتیه. نه زمان بری حتی رسول الله علیه السلام شو پیرک حق و حقوق وان تنبیه این او بوین وکا حیوانا بوین وان کرینا وان فروت نکرنه جاریه کرنه کوله فلان بیوان تسوز حقی پیرک دندر داشته نبیانی کن گزلام خسته تکملی خسته چیه یعنی هر زلام که 10 15 به گجو قوت تاون مال ملکانه بینه پیرک وانه بینانی ویا آخدا ویا جوسن دیه یعنی نه نکاح نه فلانه بیوان آل قرشلغه ویا اسلامیت هات. اسلامیت گو اگر که زلام اوجی ام بیجن هنک وقتا دا چما وی قرالی هاتیه ام بیجن حرب چه ده بزلام چه حربه پیرک بتنه دمین مثلا دوان شرطا دا وان قتلقا دا خلایا دا جبوک پیرک نچه فحوشه برچی نمینن وسایره زارک یتیم پریچان نمینن. خدا تعالی گوتی اگر کتد آراوان دا عدالتی بکی او چهتکاری بزوجی او چه کجا صورت سورة النساء آية 60. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نها خدا تعالى دبي اگر که آراوان دا عدالت بکن حق یتیما نترسن حق حقوق وان بان بینن جی کارن 1 2 3 4 حب جناش خود بینن فقط که اون زانبن اون دا نوا وان دا عدالت نکن نوا زارو که وان دا حق حقوق نکن برا یک بچ چونکی عذاب بیا پرمزدن. نه حتی رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی که روی محشره هنک زلام دبی گابا کورن با حساب دبی به عالی که وان فلچلی آوا خوار بزوره بردا ورن جبو حساب با ترازی میزانه دو پرسن دبین اوانا کینه دبین اوانا لدنیا ایکو دو پیده که وان 3 پیده که وان 4 پیده که وان نبینه دنابا وان دا حق حقوق نکنه اوانا اون دبی ایجا عدالت که مرد بجه مثلا عدالت اولا بجه مادیات گلک انسان هنه maalesef مش قالك انسان ديتي وجه ديتي كود جنيوان 3 جنيوانن او كنوتينا ودخل سراي هر تشتيجراتينا غوري ماده درماخو ادنجي اف بورين دبا خاطي اويد بمتاوي اخره دا جاند که مثلا خدا فيها نگوتيه يعني هر دو شرط وان یک بن اما maalesef
zamanı me îro wisa dike yani. Mesela şertê didiya gere zaman ji wan re veqetîne. Em bêjin kî adalet kir xaniyê wê ev ya aynı teşkî wan xaliye wan bu zulaviya wan aynı zaman jî gere aynı bike. Rokîl baviya be rokîl baviya be mesela her away mesela. Ne ku zêde ji vê hezke û neçe vadinê. Yani naha di teraziya Rabbi alemê de en gunahê mezin en gunahê ku Xwedayê Teala efû neke heqê evdayê. Xwedayê Teala dibe bu heqê evda nêm ba min. Xwedayê Teala wî heqê efû nake. Ama diyelim ki du roja li mêj nekiriye, rokê rojî negirtiye. Misalen Xweda efû bikeve bikenê. Çünkü em ji bo Xweda li mêj dikin, em ji bo Xweda rojî digirin. Ama wallahi ê ku di pîrekî wî ne ya xwe sê pîrekî wî ne ku heq û hiqûq di wan nava wan da neke sed carî ji here hecê boş e. Hezar carî ji here umrê boş e yanî. Çünkü Hatta Resulullah ser minberê li mescidê sahabê ra dibe en ê başê ve ê ku ji mala xwe re ji pîrekê xwe re zarokê xwe re baş bin ew e en başê ve dibe ezim. Çünkü hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam nav pîrekê xwe de adalet dikir, hak hukuk dikir yani. Ama maalesef meriv düzena îro a dünya îro dinêre ti sebiyê wan dayî dinêrî li sebiyê vê pîrekê daha betir li dinêre sebiyê vê pîrekê nanere mesela. Sebiyê vê pîrekê re em bêjin gora zaman îro telefon dikire, bilgisayar dikire, tablet dikire sebiyê vê re nakire. Ya xwe sebiyê vê de xwendinê sebiyê vê nade xwendinê vê wanîne wê Xwedayê Teala roja mahşerê çav da derxe. Ez bim tu bî kî dibe birav yani. Hica naha gerek em ji Xweda bitirsin. Ji hesabê Xweda bitirsin. Hem hareket bik yani ya dibe insan qewetliye em bêjin qeweta wî heye em bêjin malî wî heye yahut em bêjin pîreka wî re binê feqîr ketiye pîreka wî seqet ketiye vesaire bi şertekî ji xwe re zewicî eger ku adalet bike tamam. Ama adalet neke Xweda ayetê de dibêje wahîde yeka bi tenê bira bîne yanî. Niha Xweda Teala ayetî din de dibêje bi cinsê ve ji wara aniye ku ji hev re yani müvekkiliye zilam û pîrek bev re bizewicin ji bo ku jiyanka xweşik bev re derbas bikin mesela. Ama maalesef îro tiştek mi dîtiye yani axa jî êk du jinê wê hebûne nabînin ku adalet dike. Şeyh jî maalesef şeyhê ku terîqê dide qismek jê min nedîtiye mesela mi bihîste mesela yek rezîl e yek ezîz e mesela til zana dinêre hakeza til welat parêza dinêrî hakeza mesela yanî haya kesî ji heq û hiqûqê malê tune heq û hiqûqê pîrekê tune mesela. Yaxu tenek jê jî hene yaxu tenek jê jî hene du pîreka sê pîreka tînin sebî pir tên dinyayê wan sebiya weke kola dişxulînin mesela yanî. Xweda viya jî negotiye yanî. Îca madem ki wiha ye berib yekê tenê re bizewîce. Niha heta Xweda Teala wiha dibêje dibe ku Resulullah jî dibêje mesela dibe ku însan jî yekî daha pir hezke em bêjin sê pîrekê wî ne daha pir jekî hezke ama bira ne de femkirinê wan pîrekê dinê da bira di nava wan de adaletê bike mesela yanî. Îca ya Rabbî tu meznayê navberdokî meznayê Hezretî Muhammed Mustafa kî tu mala me huzûrê tê xîkî. Adalet heq hukuk bi min bidî meşandinê ya Rabbî. Tu ewladê me berê wan bidî rêya baş ya Rabbî. Tu ewladê salih bidî me bidî ewladê me bidî torunê me bidî cînarê me mervê me û di rêya te de em û wan tev em îbadet bikin ya Rabbî. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emanetî Xweda bin.